Ohohoho, pa vidi vas. Pa šta je to, a? Sad smo malo manje mutni, šta je sad? Prstić na usta. Kao što vidite, sredio sam kameru za ovaj serijal, tako da vas malo manje zabole oči. Mada sad kad me malo bolje vidite, ne znam da li će imati efekta. Ujebote, možda mi se krmelje vide. Sad kad moram prat zube za snimanje ove emisije, više nema zajebanci. A recite vi me, kad smo se mi to ti i ja zajebavali, a? Pa nismo. Šta radimo danas? Tetriplegičar osuđuje Google recenzije. Pravi se našo. Znate priču. Nezaposleni ste. Ne znate šta bi sami sa sobom. Izdrkali ste ga već 69. put ovaj dan. I kad padne vam na pamet. Pa mogo bi ići gledat Google recenzije za groblje. Ša ne? Pali snimanje. Nalazimo se na Google kartama. Pogledajte koliko groblja ima. Od pamtivijeka ljudi umiru. Jedna zvijezdica na groblju. To je najgore u vojitelju mjesnog groblja. Slađana, pa šta ti se taj divan čovjek zamjerio? Daj malo konteksta. Pa ne možemo samo pljuvat po nečemu bez razloga. Mrš, Slađano jedna. Ajmo dalje. Pogledaj kak lijepo groblje. Šta mu se desilo? Ne znam kakva takva osoba može i groblje voditi. To je visoko odgovorna dužnosna pozicija. Molim vas lijepo, kad bi bar mogla ispričati svima. Zato recenzije postoje. Ma ne, uopće nije popušila javni natječaj i onda se ovako javno osvećuje pozicijskom pretendentu. Klasika. Nema žive duše. I jedna zvijezdica. Tome groblja i služe. Ti si mi lokalni vodič. Danas svaka šuša može biti lokalni vozič. Ajmo dalje. Vidi. Uništavaju grobna mjesta. Groblje Vodnjan. Nema recenzija. I nema ni kontenta. Jednadžba Štimku. Ajmo dalje, groblje Štinjan. Dobro. Čekaj. 1100 recenzija i napisuje dobro. Koriste od cigana. Molim. Najte mi cigane vrijeđati. Lijepo vani. Kak je za ova recenzija? 8. veljače je ludnica, a šta je 8. veljače? 14. marta. Previše posjetitelja ljeta. Pa ti si jedan od njih. Ne možeš osuđivat kao joj di ovi svi ljudi idu, a ja jedan od njih. Malo licemjerno. Dobro, ovo nisu recenzije za groblje, tako da se vratimo na temu. Groblje na Hreliću. Jo. Ada Turina našla novi hobi u penziji. Pisanje Google recenzija. Smiješno je što je ovoj babi neko pokazao internet i onda je sve isto, pa je Google recenzija izgleda kao Facebook post ili Twitter. Došla na groblje, ponijela cvijeća malo. Pa babo, ne pričaš na telefon sa svojom Radojkom iz Tuševaca. Kao neko koji je sam pisao Google recenzije, odnosno malo kenjao da ljudi ne dođu pojest drvo drveno od lepinje. Smatram da je mjerodavno moje mišljenje na ove osobe koje se trude približiti nam ove divne lokacije njihovim mišljenjima, odnosno recenzijama. Groblje u Ližnjanu. Groblje Ližnjan. Nije drekec, nek se pesek posral. Ajde, daj, Igore, košara, ne da dobiješ košaricu. Dobri ćevapi. Ma da. Znate što mi je krivo? Što ne mogu sortirat recenzije po 1.0 pa na više nego. Google mi ne da. Umjesto da potakne te ljude sa niskim recenzijama da dođu na vrh, pruži im drugu priliku, oni ih još dublje gaze. Monumentalno povijesno groblje Rovinja, smješteno na periferiji grada preko štetelom zoni. Sorry Krleža. Znate zašto je to napisano? Zato što Google daje dodatne bodove kad napišete recenziju dulju od tipa 200 riječi. Nemojte me sad za riječ, fuj. O tome se radi. Kad ti fali riječi na zadačnici iz hrvatskog. Samo luda, imao sam 5 dana fantastičnog vremena na groblju. Molim, nema filije do nekrofilije. Fuck jebote, YouTube će me čuti. Puno korova. Al kako? Al ona kaže da je uredno i čisto. A kako može biti čisto ako nema kontejnera, ima korova? Ko od vas ovdje laže? Čovjek sa vrlo originalnom profilnom slikom ili Tanja Ljulić? Aha, tu vidimo sve gdje je ova žena bila. U isto vrijeme fora, u isto vrijeme malo kripeski. Ali to samo ako ste ovako pomučeni kao vaš voditelj. Groblje Brest je nelegalizirani građevinski objekt. Kakve ovo veze ima sa grobljem? Edibe Mesiću. Čega se mrtav čovjek nagleda na groblju? Da vidimo naša groblja tu. Nemaš gdje kupiti cvijeće i cvijeće. Čovjek vam daje business opportunity. Baka mi je krepala i neko dijete se popišalo na grob od moje žene. Random lore. Ko prvo, kako to razgovaraš sa vlastitom bakom? Krepala, molim lijep, nije najprikladnija riječ, biraj riječi, paradigmatski odnosi. Neko dijete se popišalo na groblje od moje žene. Ko prvo, nije groblje od tvoje žene, groblje je javno.
LGBTQ zastavica. Grob od moje žene, a tu je baka. Šta ti je baka žena? Kakav je ovo mindfuck? I onda vi očekujete da ja budem normalan u videu. To nije restoran. Ja bih vam sad rekao nešto pametno, ali pametovat na ovom se ne isplati. Google mu izbacio jeste li nedavno jeli ovdje. I on bio čul, ali to nije restoran. Vjeko Kolić. Isti ljudi koji mi se na fejsu sprdaju za alfu. To je vrhunac humora koje ta osoba može dosegnuti. Zašto ne mogu reportat recenziju? Aha, mogu. A tek sam sad skužio, ej. Dobro, od sad imamo žute kartone u rukavu. Šta reći, brdo ljudi, nigdje žive duše. Pa brate, sam sebi si sad kontradiktoran. Ako su ljudi, nigdje žive duše, osim ako nisi neki pjesnik pa kažeš kako su ljudi punog trbuha, ali prazni iznutra, jel neki kurac. Šta mene gledate, nisam ja Vladimir Nadzor. Uredno, čisto i žalostno. Pa nemoj mi to pričat. Pa brate, suza suzu stiže, ej. Šta mi mislite da ja nosim naočala da skrijem? Ne, brate, da mi ne vidite krmlje suze, da mi ne vidite. Alo, to je groblje. Šta tamo ima biti ili ne biti u redu? Nepobitna logika. Nemojte mi krast halo, moja fora. Halo? Čudno je reći, ali groblje je lijepo, uredno i održavano. Šta je tu čudno reći? Čudno je reći da je uredno i održavano. Šta bi tek za mene onda rekli ovako normalnog i održavanog? Evo na. 1 zvjezdica, a zašto? Malo obrazloži ocjenu. Kad si već uzela vremena ocijenit groblje, onda si uzmi vremena i napisat recenziju, znaš? Nebitno, ajde. Crno brdo, ej. To je zapravo jeben naziv za groblje. Idemo malo dalje. Groblje Ličko-Senjska. Jel ima ove ljudi uopće signala za ostaviti recenziju? Evo sve neki velebit. Nema ni recenzije. Ovo je raj za ljude koji pišu recenzije i skuplja one bodove na Google. Google je lukava lija. Vi nemate ništa od toga da napišete recenziju. Možda se dobro osjećate u sebi, ali Google vas nagrađuje ovim nekim kvazi bodovima. A s tim bodovima možete dupe obrisati. U ljudskoj psihologiji je želja za samoostvarenjem. Vi ste faca neka, kužite. A ja skupljam sate pregleda da mi YouTube omogući monetizaciju. Čovjek stavio 47 slika na groblju. Fotodump izbacio tu. Kerezu radi od ovog. Da vidimo ovo. A Silvija, dušo draga, a mene zanima zašto ovo groblje ima 1 zvjezdicu. Šta se ja nerviram oko ovog? Šta vi kao idete na groblje, čekaj samo da provjerim Google recenzije. Da vidimo. Ništa negativno nije tu napisano, ali je 3 zvjezdice. Recenzija je tu da upotpuni tu tvoju ocjenu. Jel me razumiješ? Giancarlo Spadima, konzularno predstavništvo Italije. Deportirajte ovog čovjeka. Došao meni u Hrvatsku iz Italije i sere po mojim grobljima. Odlično. Čekajte da smislim nešto smiješno. Nema ničeg smiješnog u mom životu. Idemo dalje. Evo na. Čista bezobraština. Ja već jutarnjem listu malo to da objave. Silvija je ogorčena. Nema groblje tech support da odgovara na poziv. Tužno mjesto. Tužno je koliko ti sebi u glavi zacrtaš da je to tužno. Sve to relativno. Evo na. Čak i Jasminka zove. Ne moš ih dobiti. Ljudi počivaju tu vječni postanak, a ti ih zvrndaš. Ne bi ti se ni ja javio. Šta vi mislite da niko drugi nema drugog posla nego sjediti na telefonu i čekati došlo malo da ih ne slušam? A da. Pa ti očito nemaš drugog posla. Od 9 do 12 sati. Znaš koliko si suđa mogla oprat za to vrijeme? Kužim ja to. Ljudi umiru. Al šta očekuje? To su javne institucije. Joj, znate šta je još zanimljivo? Recenzije za pošte. To je kenjanje, pa to ljudi seru ko golubovi po tome. To ćemo gledati u idućem videu. Ali zato što ste došli tu, moram vam ispričati jedan vic koji sam čuo. Znate zašto Indijanci pokapaju mrtve iza brda? Pa zato što je tamo groblje. Ok, idemo dalje. Čovjek napisao bibliografiju. I tako, stiže pismo na kojem piše da nove godine uplatite. Molim, skopat ćemo vas u roditelje, stavite ja. Hoću reći, otimačina i šverca ne bez ikakvih opomena, neka groba, jeste sa strane upravo groblja. Kradu groba i preprodaju ih. To su reketari. Da nije žalosno, bilo bi tužno. I smiješno. Nećemo se smijati tuđoj nesreći. A moram pojeti paricu, a neka ti je pušiga. Ne, ovo stvarno nije bilo lijepo od mene, ali gled. Jučer 8.1. u 12.30, pa ne. Tebi taj datum možda nešto znači. Meni taj datum ništa ne znači. Kao ni 12.30. Brate, meni minute idu svake minute. To šta je u 12.30 bio nečiji sprovod, ni prvi ni zadnji. Tebi je majka umrla i tebi je do pisanja Google recenzija. Kakva si ti to osoba, Tihomire? Je prostor, ali nekako mrtva atmosfera, 4 FP. Porat ti je -17 od 5. Zašto su određena stala na puno mjesta?
Pa zato da s korijenom nečije kosti ne provire, valjda. Jel teško zaključit zašto se režu s tobom? Ili da ti na grob ne padne grana, ili tebi na glavu. Pa neko se brine za tebe, Gordana, Gordana. Nemaš mi ovo slika. Ovo je tužan trenutak kad ti ga eksploatiraš za dodavanje fotografija na Google. Eto kako sam ljudi, pa prodali bi rodbinu za značku na Google. Samo da im pored ime napiše lokalni vodič. Rođeni sam Zagrebčanin, imam 63 godine i cijeli život odlazim na Mirgoj. My name is Walter Hartwell White. I live at 308... Negra Lane. Majka mi je pala pošto nije vidjela odbačenu bocu u travi. Povrat naknada. Dobro, Miljenko, u redu je. Šta ti tu možeš? Jebem ti, pa nema. Ovo mi je u rangu onih ljudi što slikaju ljude koje loše parkiraju na cesti i onda to šalju na MUP anonimne prijave. Sam čuje, bože, takvih ljudi. Daj, reži ovo. Danas, 23.9.2018. bio sam na groblju Miroševac. Neka si. Slala sam 2 maila s fotografijom. Pa šta ih tu nisi okačila kad već šalješ mail? A lijepo je to groblje. Ali ne mogu shvatiti da nekom smeta ovo što je ovo kao obraslo. Pa to je baš forica, daje tu jednu teksturu, tu jednu mističnost. Šta ti Luka pričaš? Neka nosi masku kao svita. Ajoj, a to su covid policajci. Brišite recenziju, mogu ja pisat? A di da nosi masku? Na groblju da nosi masku. Na javnom zraku. Ej baka! Kakav Robert je na poslu? Sve što ti dobiti jednu izgled. Ne mogu si u penziji biti, aj molim. Dobro, ja sam u penziji, više ne radim ništa, nemoj se obraćati. To samo vrijedi za plaćene posle. Neki ljudi već 3 godine nakon covida još uvijek mi nose masku po vani, a se čude kad je gledaju ko zadnje debila. Ako si bolestan, ostane doma, Kome može biti lijepo na grulju? Lijepo je koliko ti sam sebi zamisliš da ti je lijepo. Nisam realno kad je Mirovoj u pitanju. Šta? Upravo samo iz sebi rušiš mjerodavnost toga što ćeš ti reći. Zašto bi čito dalje? Previše grobova trebaju proširiti. Ha, jebi ga, nek ljudi manje umiru ono. Nek rade grobove na kap. Dosta je oznake polja na svakoj strani isti. Šta je ovo? Šahovska ploča. Ovo je ozbiljan problem gradske uprave. Da bar mi je ovo najveći problem u životu. Tu su mi pokopani roditelji, kuš. Ali Ivo Dresinski, moraš shvatiti, i svijet u kojem živiš, svaka osoba je osoba za sebe. Sa svojim stavovima, sa svojim ambicijama, sa svojim rođacima. Meni ovo ništa ne znači. Tako da, sorry, ovo nije primjereno. Ni primjenjivo. Nema više ništa. Ako sam nekog uvrijedio, jebi ga. Ja gasim, a vi like za odličnu mutnoću kamere, koja je okretanjem kamere doprinijela visokoj razini kvalitete ovog YouTube kanala. Evo te što sam sad rekao. Aj mrš!